February ni khat sang ni som ni paruk chol ni ania bazar thlir tu te chibai ule nimin tlai khan Iran ram chim lam long chol na khopui Bandar Abbas a chuan mihring chen na in chhawng riat a sanga boma puaka bompu achan hi hriat al ni lo Iran State TV chuan bompu na hmun hi Moalem Boulevard ani thu sain bompu khian in floor ni ati chia abul vela ding lir thei po ti chenuala dor then khat po chia anti bok bomma pu hnu laka hian kang threl pol le chan chuak tu tim te chuan a hmun an thleng ngala hliam tuar te chu abul hnai dam doina da luan ni a Hormozgan Province Crisis Management Ho tu Mehardat Hassan Zadeh chuan bompu achan an chui ngal thu a soya nun na chan anom lo ni in a soibok Iran ram social media chuan he bompu ki IRGC Navy Commander tha tumna ni ti in thu a thanga Mase Tasnim News Agency chuan hei hi thu dik lawani ti an puang thungani heti la hian media then khata chuan he in a thil po ki gas leak wang ni an soya then khat chuan he in a hian gas pipe lut lo an ti ve thunga Hormozgan governor chuan mi pakhata thi thu le mi sompali in hliam an tor thu a puang ni in soyani boka then khat chuan IRGC Navy Commander Ali Reza Tangsiri a thi an ti boka Mase Iran official te chuan thu dik lawani thu an soi thung Bandar Abbas hi Strait of Hormuz a om ni in Khowela longchol na hmun poimo berzing ami ni a Khowel puma lui pui kal tlanga tuyal thei phur chu hmun nga thena hmun khatin Bandar Abbas hi apal tlangani heti la hian Iran le US in kar boruak chiat wanglai takmaya bompu khian ngai vena hloa nimin jing thleng khan Iran President Masoud Pezeshkian chuan Iran rama boina le har satna thleng mek chu US Israel le Europe ram sang te hmalak na ala pu zela chuti lai chuan US in Iran bei tumin helai biala hian ral thuam hlo om pui a check khom mek boxia hetianga Iran longchol na khopui poimo takmaya bompu khian khowela deng chuak chiang hle ani heti la hian nimin tlaya ve khan Iran ram chim lam kho pakhat awas a mihring chen na in sarkar ina saka chuan bompuak le in heta hian mi palin nun nan chana Abbas Fire and Safety Services ho tu pa Babak Rabiei chuan bompu na mun hi cancer venga ani thule mithi te hi chung khatami vek ni in nu le pa le an fa te pahnian ni thu asaya liam tuar panhi chan chuan ni thu asai bok hetiang ani wang hian Iran ram boruak chu sobul bul mek ani bermaya nimin tai le ni zan khan teran khopui mai baka anram khothang lam khopui pahni Ardabil le Kermansa chon kholaya le ko thler sang sipai tam tak duty ti ran ni a lir thei manga sipai tan kol baka ke kal tam tak an om ni in bazar civil protest polin an siam telegram channel a chuan tarlan ani a terana phei chuan kongpeng throm zong a sipai duty mu turan om an ti hialani US President Donald Trump point Iran ram khopui terana nunphunga pa ngai lo hle ni in social media aposa Trump hian exa teran khopui Iran sipai te chebel video posin terana thil thleng mek ani hi IRGC te an buai phili na sa hle ni ti aziak tel bokani heti la hian IRGC tantu website pakhat basirata chuan Iran chuan nuclear thunun te ramdangin an en dik sak tele percent sang tak thlenga uranium thlit fi man nei te ti bo thlengin an rem ti a mase US President Trump an inbia ka du lova Iran hiral thuam nei lova siama thangtlom taka chua du ni in an ziaka Iran mi pui zong in nuclear chungchang hi chu chuan lam mai ani ti an hravek Iran hian hemi chungchanga US thil phut hi an pomvek mase Trump hian nuclear chungchanga in remna nei tura in bia ka du lova Iran hi US laka in pe se aduani Iran hian mani ro in relna nei lo top se mani in venna nei lo le midang thu hnuaya kun ngai khopin omse ti hi adu dan dik takani US hian Iran in boina le har satna siam lo tura kanin tiaman rem tilova Iran hi sobchiat vek an du zawk ani antia Iran Ram Atomic Energy Organization ho tu pa Muhammad Islami chuan Iran in nuclear ral thuam nei an tum ngai lova nuclear ral thuam tel lo po in man in venna tu ral thuam nei thatok ni in a soi bokani heti la hian Iran ram poisa real hlutna chu ta hniam zela nimin kan US dollar khat le Iran real maktaduai khat le point paruk palia in tlukani heti lai vekhian Iran ram news agency lar meher chuan US in a be hlo thon thua mithi phumna tur than sang te lan lai lok ni an puanga teran khopuya behes zara than muala than sang te lan lai loka
hei hi US sipai thi de phum leilok na tur ni in an soi thung Iran sipai ho tu Amir Hatami chuan an hmel ma te chevel chu uluk takin an thlir ranga inveng turin an in ring rang ti asoya ramdang be na lakalo inveng turin kan sipai te chuan an silai an kausa ni ati ni in Iran International chuan an ziaka Iran Foreign Minister Abbas Araghchi poin Iran chu inveng theya tu tan puina ma amamo lova beyani chuan a chan le na na hle ang ti asoinon le bok heti la hian khotlang ram official then khat chuan US le Iran inkar chu inbiak na hmanga chin fel chi ani to lo antia US in Iran a beidon em ti chu zo na ni to lova engtika nge beyang ti chu zo na ni to zok thu an soi ni in Iran International chuan an ziaka Iran beidan tu relin mi poimo ten thu khom de oreng to anti intelligence report then khata chuan Iran beidan tu rel hian US le Israel mi poimo ten thu khom to ni in talana ni a tunma Iran an beina zongjong ayana in Iran hi be ni don ti chu an soi uara ni kumani som panhi chung in donan chet sual to wangin US le Israel hian Iran hi chemhan mi lova beyan tum ni in an soi bok tuna hian US Navy destroyer pakhat chu Israel longchol hmun Gulf of Aqaba a eilat pota dani to in wainet chon an tar langa Israel le US hi an in ralring na sa hle ti achiang ome heti la hian Russia President Vladimir Putin a hmutura Moscow khupuya zin Iran ram security ho tupa Ali Larijani chuan media ten indo thu ringot an soi hi thudik lawani a tuna hian in bekna nei turin ro man na siam felani to ti in exa post ve thung heti la hian Saudi Arabia Defense Minister Prince Khalid bin Salman chuan US chuan Iran hi bei lawani chuan Iran ramaro rel tu te chu ma ai nan por le zwalanga ti ni in Axios chuan an report a zirtomni khan Prince Khalid hi Washington a President Trump nen in bia in heta hian Prince Khalid hian Trump chuan Iran a vauna sang chu ataka bo zui lawani vai chuan Iran op tu te chu tloma hnekin an pong por satang ti a hril an tia Trump le Khalid te in hmuna hian West Asia expert mi som panga baka juda pol sang ayo mi panga an tel ve ni in an ziak bok heti lai hian Israel po in a rukin US chu Iran bei turin an nor ve reng ti ani boka tunlaya Iran boina hian Israel hi angoi thei ang renga tun thatir lam khan Israel hian Iran ramaro rel tu te pai thak tuman warte laman tran thuan soibak Iran chungchang soyan nei le lova Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le cabinet te chuan wantlang hriata Iran bei chungchang hi an soi rimia lawani Israel hi an ngoya wangin ngai thatna tura omlo ni in Israel Defense Intelligence Officer Louis Denis Sitinovic chuan a soya Israel ngoi reng hian Netanyahu ta na he hun poimo zialan tir zokani atia Sitinovic hi tuna hian Israel Ram Institute for National Security Studies a researcher ani to a Gulf US sipai le ral thuam tam takom to baka President Trump Iran beile beilo buk vel meka hei hi Netanyahu tan chuan hun rang ka chakani atia Netanyahu hian arukin Trump hian nor reng ni in a soibok nimin khan Iran media te chuan Supreme Leader Ali Khamenei chu mi pui hma in lan ni in an soya US beina hlawa wangin lei hnoi pu ka om ti thuthang om hnuwa Iran media ten Supreme Leader Ali Khamenei chungchang mi pui hriatan pho chhole na hmasaberani Ali Khamenei hian zirtopni khan Islamic Revolution champha voi somni pasari na pualin Islamic Republic din tu Ruhollah Khomeini thana tong trai ni in an soya athalak pon pho chhuakani heti la hian Iran chuan voin le naktu khian Strait of Hormuz a sipai nun chanan zirdon ti an puanga US CENTCOM chuan helai bialan sipai le ral thuam ta na hlau oma thlen vai chuan an chengha lang ti an puang ve boka boruak chu tang vet takani soitongin Strait of Hormuz hi hmun poimo tak khovel puma tuial theilonga phur hmun nga thena hmun khatina paltlang lai hmun Persian Gulf le Gulf of Oman in zom na lai tuipui ring rek lai ania Strait of Hormuz a hian tuipui zawzong po kem somthum pathum chawania Persian Gulf hi Iran lam chan ni in Gulf of Oman hi Oman chan ani thunga Strait of Hormuz hi chu turam ma ni lo international water sanga ngai ania helai hmun atang hian Iran le Oman mai baka UAE ram te chu a hnai hle ani Asia khomol pui tuial theisum dona tamber hi Strait of Hormuz paltlang ani awangin helai vela boina chho chon keini po in kan tuar tel vele nge don ani bazari lo thira wangin kan lome